اللي قدامكم ده ارخص سندوتش كفته موجود في مصر كلها، سعره 20 جنيه. صلى على النبي ازاز. اللهم صل على على النبي النبي. ازاز اللي عنده من ده خدام. يلا صلى على جمال النبي عليه الصلاه والسلام. صلى ابو حديده. صلى باشا اوبجا. اللهم صل على سيدنا النبي. ده ارخص سندوتش كفته في مصر، اللهم صل على سيدنا النبي، ب 20 جنيه وبس. شايف صباع الكفته قد ايه؟ شايف لقمه العيش ده ب 20 جنيه ازاي؟ شويه طحينه كده اهوت فوق الكفته، غرق 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 طحينه، انزل بالطماطم كده اهو، زود طماطم زي ما انت عايز اهو، لف ده كله كده على بعضه وانزل بيه على بوق. بسم الله، والله العظيم طعمه جامد. مش متخيل ازاي ده ب 20 جنيه. يعني انا ممكن كده اجي بعد كده اطلب كفته بس وب 20 جنيه، تطلب لك 5 تطلب لك 10 20 هتاكل وهتتلكم وب 20 جنيه بس. معاك بقى سلطاتك وطحيناتك والدنيا اخر دلع. شايف الطرب عامل ازاي؟ حتتين طرب جوه الرغيف. بص بص، اللهم صل على سيدنا النبي، سخنه قوي. بس انا عايز ادوق الطرب لوحده. انزل بالطرب كده لوحده في الطحينه. بص 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 بص، بسم الله. اللي عنده من ده كداب. حواوشي فوق منه قطع ستيك، فوق منه طرب، فوق منه سجق، كل حاجه جوه السندوتش ده. بسم الله، ايه الجمدان ده؟ بص قطعه الستيك قد ايه، شايف الدلع؟ بسم الله، حلو قوي. بص النوع ده عامل ازاي. الصراحه كل حاجه هنا من غير العيش جامده قوي. بسم الله، في حاجه هنا مش مظبوطه. الناس دول بتوع ربنا، مولانا مصر واحد بس.